The demonstration of authority by the Sordar of Laitlyngkot village resulted in the vacancy of the headman position in Nongthymmai-Lumthangding. The Khasi Autonomous District Council KHADC played a crucial role in this matter. The headman of the area, Tarcius Dkhar, was involved in a dispute with the council regarding administrative decisions, which eventually led to the removal of the Sordar of Laitlyngkot region, Allenson Shabong. An election was subsequently held to fill the vacant position of the headman in the affected area. On 28 September 2023, the residents of the area gathered to witness the resolution of this issue. Panchangany NCM, the Deputy Chief Executive Member of the Council, was instrumental in overseeing the proceedings related to the Ilaka administration. T. Dkhar, who had held the position of headman since the year 2022, expressed concerns during the council meeting. He emphasized the need for open communication within the community and expressed a desire for better collaboration. He highlighted the importance of addressing the welfare of the community and voiced a commitment to work together for its betterment. Kini kalau dia akan apply trik mulai besar, ajar apa nadu betul trik, hidayah apa community, hidayah apa yang sedar jadi hidayah apa, berpeluang nak berdebat tentang ini apa macam apa. Hidayah apa jangan apa naik, ikhlas ini kita kini kita macam kita ni kedua ini mana, kalau kerana ini berpeluang nak berdebat tentang ini apa macam apa ada ikhlas nak. Data hadin by Sordar jangi teruskan agak kantor itu menai berniau ada aturan ia lek rakyat negara kuat syarikat diskonsum bahkan simkia beliau jadi macam Nongthymmai nama kita mesti sampai pak itu kesan lagi jenggan internasional ia lek penting syarikat CM barim kita sekarang berkat ia jadi akal jangka council ben tersenyum lagi menjadi dia macam buah. Kecuba lagi kalau akan nyentrik menai mas. I direction you Sordar dan pulang menjaga jinjir macam Andrei kata kesebelah pulang. Kalau pun kawan bagi sih doa kata sampai April ada apply. Bukan Negalian Sordar film Silkia kalau sejak ajak itu. Nangta agak atrik August arajar mulai dalam Aneru kita IDC berpeluang election. Menjadi macam ini kita kita ignore. Dia kata nongel negalian ini ke Nongthymmai Ilawan itu yang universiti yang bermain dengan orang pendidikan, bertempat itu bikin talk bah ilai kan tidak. Ilawan itu ia ke aku itu mengenai September mengenai ajaran Quran. Yang mana ada itu bersyukur, mari pun kampung terus ni, yang semua itu ini soal bikin talk, saya ilai semua bikin talk, IT bikin talk saya ia mencari ilakan Vacancy. Mentang kesini. Mereka skill ni lawan dia kena ini maklumat bila kau ini kung kajing ong jangi bila kular dia keluar kan dia kan dia jangi ni lah wanjur ini baru dia melihat mau kajing jejak di berbagai macam benda bagai untuk sistem sop naik import dia kalian jangi kung ki peran macam ni kuat pada dia kan kampung